Allora hablo español porque, bueno, no hablo tan bien el italiano así. Acabamos de hacer un workshop con la organización Blue Royals. Estuvo buenísimo, gracias a Dios todo salió bien, los muchachos quedaron contentos. De los estilos de baile que pude encontrar, todos b-boys, me encontré no tanto estilos, sino niveles diferentes. Iniciados, medios y unos que ya tienen experiencia no solo nacional sino internacional, y de verdad que las técnicas que enseñé fueron aplicadas por todos por igual, y eso me deja muy contento porque son técnicas que no son difíciles, no son técnicas que te van a hacer el mejor del mundo, pero son técnicas que te ayudan a mejorar tu estilo de baile, cómo hacer los tricks, que es mi especialidad. Y a pesar de que todos tenían niveles diferentes, todos lo supieron aplicar muy bien, y eso fue muy satisfactorio para mí. Bueno, Blue Royals, primeramente gracias por la oportunidad de hacerme venir acá a Treviso para impartir conocimiento de un venezolano. Como ya le he dicho a Blue, que fue uno de los primeros crew de Italia que vi en video, el crew Fight Club Crew, y bueno, nada, me siento de verdad orgulloso de poder compartir con esta gente que en algún momento los vi en video, me inspiraron a practicar algunos, por ejemplo, Power Move, y nada, estar compartiendo con ellos es muy satisfactorio para mí y muy inspirador de cómo ha evolucionado esta compañía. Gracias. Mic check, 1, 2 million. Rip it up. Microphone check, million. Rip it up. Like Star Trek, girls them zip it up. Give me the group on the building. Rip it up. Mic check, 1, 2 million. Rip it up. Microphone check, million. Rip it up. Like water, the girls them zip it up. Baseline. Yeah. When you better give me the microphone, it's the big stinking. No me don't check the mic, let me blend in. People in my top on me unusual, but them still a block up the club and I'm attending. Stop the pretending, appear intrigue. Make the girls that jump from half of me easy. Technically, I'm very indeed. Smash up the world, win up no league. Win a Mercury, I coulda win a Mobo. Make 50 million and make plenty more. Enter in the chart on the #1 show. What a way the girls, them all a jump up, go. Mic check, 1, 2 million. Rip it up. Microphone check, million. Rip it up. Like Star Trek, girls, them zip it up. Give me the group on the building. Rip it up. Mic check, 1, 2 million. Rip it up. Microphone check, million. Rip it up. Like water, the girls, them zip it up. Baseline. Na na na. Rip it up. Rip it up. Zip it up. Rip it up. Rip it up. Rip it up. Zip it up. Na na na. I don't know what you are talking about. What you talking about? Dynamite, titanium. Might give a big blow to your cranium. Flows, I'm saving them. So you give me that stadium. Waste man, I'm never rating them. If it make money, please start saving them. I used to go boo in the rain. Now back, it's a constant generation. When I fear, when I get fat cotton, beat them, I come like mutton. Them why they think them rotten. When I watch up out, I don't know. When I fear, never pay no hater. Too sharp like a blood razor. What you talking about? Grazie Blue, grazie Roberto, grazie organizzazione Blue Royal per portarmi qua in Treviso per insegnare le mie tecniche di tricks per i b-boys locali. Aspetto tornare altra volta qua e ci vediamo. Grazie.